Dobro jutro svima. Pa evo, očekuje nas sigurno jedna jako zahtjevna utakmica protiv jako kvalitetne ekipe Širokog Brijega, ekipe koja, možemo slobodno reći, i u posljednjem kolu pokazala jedan jako velik kvalitet. Do tog isključenja protiv Zrinskog mislim da su bili čak što više i bolji i dominantniji. Na kraju su s igrača manje pretrpili poraz. Očekujem, kažem, još jednom jako zahtjevnu utakmicu. S druge strane mi poslije serije stvarno jako teških gostovanja i u Sarajevu i protiv Borca i jako teške utakmice protiv Zrinskog, mislim da nam dolazi opet izuzetno kvalitetan i težak protivnik. Međutim, igramo na domaćem terenu. Mislim da su momci apsolutno motivisani, spremni, orni i nadamo se sutra uz jedan veliki angažman i jednu požrtvovanost da ćemo doći do cilja i da ćemo osvojiti 3 boda i da prekinemo, da kažem, ovu neku seriju, rekao bih, loših rezultata, ali mislim da što se tiče igre da je to bilo dosta kvalitetno. 2 utakmice smo izgubili faktički u posljednjim sekundama i vjerujem da će nam se to vratiti već sutra, opet kažem, protiv izuzetno kvalitetne ekipe Širokog Brijega koji ima sav naš respekt.